Unaitwa madithi ya uroweru arene Purity Richa nangetwa Phineas. Imana ndato chiaweru da moikambiria da icho chiongwa. Jema kumagisio kia South Menti ni ukulukira kinyamara gikinene kumania na mwana oko watikana na nyimba ya ngozi iretumite mwanka uthibo kinende bokethera bokebukaburu inawa mwana ori ugabambiria kona yukwimba kana twimba tunini ndene yothio na batamenya ni bibi byongwa indi baua ni kathina kanini ende nyumene bamenya ni cancer yakababutea nine ndi kinyamwana ongi na mbiritie koda ni abiona neria oya bimwana wethirite akiona mutugikare na utwambirie chio na rono roro akio akithina yawe ugukona kari ambiririe December kuma December twamwikia cibitari atiritwa twana twacoka kairi ya mama yeta ikiongerekaga nikio mwankana arua riu ugukuona akarite nindaina kaimurura ni wengina wa maki mwana wa ukurubo miaka 9 mwana ura withirite ari namba jwe muthangi kite kuma mweri wa December mwaka muthiru na ngina wa waki uga bari gweta cibitari kwerikana no kari na nyimba ya ngozi na kwithira nja ijite na manya ja kimbesa na bakaraga mutaene goji batomba kumwikia cibitari kaire gitumi kiambajwa ijita na mbere kunene ura kugukia mutwe jo kyojura kironda kira kigutamba kunde au kinyira kinyametho maki agitigwa kionaga na ritho rimwe na kinya kwa muciari wawe kibarua ikinene ya kumwingaga ngi kirondene kiu cibitari ra mwisho tugwita batwiria ni cancer ya ngozi twacokire twatiga kumwithia utwika gutembesa twakarana maki akenyunya penkira na takarie tukimwikagia cibitari tugicoka anwe na mwisho ne twacokire twagambia mutiritiria buru panga bukona akinyete jaiji na bana twari twiri na twiji twiri kiriga kaiji karaka nenerete maki niko mutuma kinya kugakiambia kugia marondo thio na ciari bawe bakiugo uno umakiambiririe gukinya umbajwa ije murumirite makiambia na thina yu kuona mutuma ina jio banga kinyera ukinya tweta cibitari tukerwa ni aranje na kuma au riu mati acoka ambiria bayo karau bakara ube na mwaka na nusu nino thina yamba iria na ndiromba ria ciadi baba kire antu bawendi wega na kinya tongeria bao kwenda guntetheria na bantu kwenda ntigwa nona thina no iriku ura bukumba muntu ntikwenda utigwa nona thina no iriku unchumbura kairi oni kara protein anyumbecha ya nyomba nende mwete kuri wabankwingwa kia gwikira nkoro inya mbunge wa South Menti Daktari Shadrack Mwiti seneta wa Meru Kathuri Murungi na MCA wetu rari umuchoidomiano ni bagwatanirite naro gutigira ni bawikiana baubo baire cibitari picha ciawe ikomba gweta kiri mitandao na chiomba kwithira igisambazwa kunde daktari na rombere kwithira kinya wengwa akigwata mbicheria na ituko hope mwana ora akomba kugwata akomba kwithira agitungatirwo bwega no turo bwawe bwite na mbere antu jaja jakomba kwithira jakigwata wa community kenda jomba kuthauthira antu ino ntu ja eshimiwa betu teka batengeri mbecha yu na hii atuera twajukia atukwenda kujukia na baba tubaikia cibitari na tubaikitie Meru General nitweteritari ni ndagitari ba cancer oncologist kenda beta bategwa mwana tunora atetheka abu ashoka shukuru kuni tugucokeria mweshimwa Kathuri nkatho muno na mbira mbikia ana baba bo baire cibitari kuma wandine ego jisti gicigo mbunge ya South Menti nke report rande toshie wero rekwa rietwa ni Mutugi Kare.